काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान आपल्या घरकान्नी सयत कुडचड्यार मतदानाचो हक्क बजायलो। दक्षिण गोयच्या एकूण 6 मतदारसंघांनी 12 मतदान केंद्राचेर समस्या उपरासल्यो। कांय कडेन ईव्हीएम मशीनां बंद पडली तर कांय कडेन व्हीव्हीपॅट स्लिप प्रिंट जायना जाली अशी खंत ह्या वेळार पाटकरान उक्तायल्या। I have exercised my right by casting my vote. Sakalchan from 5 o'clock I'm closely monitoring all the booths in Goa. Certain places bootache there were issues. I mean, Matdar Sangh South Goa che total 12 bootache there is problem. Kan Kurtori 5 जाग्याचेर EVM machine was not working. कुडचोरे 3 जाग्याचेर व्हीव्हीपॅट स्लिप वॉज नॉट प्रिंटिंग. सांगे EVM वॉज नॉट वर्किंग. बाणावले EVM वॉज नॉट वर्किंग. मडगांव presiding officer was not allowing the polling agent from other booth. There is a circular clear cut stating that any voter from that respective constituency can be a polling agent in that constituency, need not be of that particular booth. The presiding officer was not allowing. काणकोण थंय तुगेले EVM चलना आशिल्ले. नॉर्थ गोवा बिचोले presiding officer same issue, not taking the booth agent from the same constituency. म्हापसा proper kit नाशिल्ले. कलंगूट इलेक्शन शीट घेना आशिल्ले. पणजे एजंट्स एंट्री करना एजंट्साची. थिवी थंय प्रॉब्लेम आहा. शिवोले परत थंय फॉर्मा सिग्नेचरां घेना. पणजे एजंट्स आर नॉट अलाउड. सो दिस इज द issues we are facing.